Namhlanje ekuseni egameni likaJesu asivuke phinde sidle weki bantu abakethu asivuke sidle livi laNkulunkulu egameni likaJesu. Sike sathinta indzaba yekwekuthi kuqolena kwingcikithi nesisekelo sekukholwa. Ingako nawufunza incwadi yabaseFesu chapter 4 verse 30 athi lokungaqoli kuyamdzabukisa moya longcwele linabekwa ngaye luphawu. Ngifuna lokuveta lokuthi every time umuntu wonke nakahamba uNkulunkulu umniketa ingilosi yakhe lehlala eceleni kwakhe le receiver ema prayers akhe nale guide akho nayelulekako nalefike ikhulume imhlebele etindlebeni uma kukhona la kufanele akwende. But lo muntu uma ngabe angasaqoli lengilosi iyabe seyiyadumateka iyenyanya iyaqhubeka egameni likaJesu uma ngabe wena ungaqoli. Ngiko athi ningamdzabukisi moya nongcweleleni bekwe ngaye luphawu egameni likaJesu. Because uma ungaqoli wena, uma ngabe ungumuntu wema-grudges, ngingabasahambelana kahle nale ngilosi lesuke ibekwe la celeni kwakho ngoba ayihlali la kunebumnyama khona egameni likaJesu. Asengivete tibonelo tibe timbili. Ngithathe ngalesikhathi bahlupha Jesu, bamlimata, bamshaya, bamkhafulela, bamenda konke bahamba naye baye esiphambanweni. Nabefika esiphambanweni bamthatha bamfaka etipikili bamlengise etulu. Because bantu labanengi bebasinabentiwa lo bebethuka inhlamba, labanye bakhulume amagama basonge bethuke bende bacalekise bende lokunengi. But-ke bambase bayalalela bafuna emagama latawasho Jesu, kepha igama lelalisho Jesu lathi babe bathethelele. Silomnye umbhalo umakhuluma uthi Jesu wasinakhipha lamagama lawa tingilosi tezulu tiholwa nguMikhayeli tasetiphethe tinkemba tato setithi uNkulunkulu uyasibambelela sesicela ukuthi sale siyilwa lempi sibabulale bonke abantu bemhlaba siredi ku-attacker. Uyabona yini sibamendani? Uyabona yini sibamendani? We are ready to fight. Nangiya lapha khona uhluphekile, ngeke bantu bamente njena yosani. Siyekele uNkulunkulu sikhulule sibagqobagqobe sibaqethe nganasi inkemba. Laba kulula masinyane singabe sicedzile ngabo, but kuthiwa lokwaphuma emlonyeni waJesu kwathula kwathi duti ingilosi tehlise ama-swords out datibhekisa phasi. Bamangele kokuthi awu Jesu wase uyibeka kanjena inkulumo wathi babe bathethelele abakwathi lapha kwendako. Ingilosi tonke kuthiwa kwaba nekuthula kwaphela lonke lulaka lolwalusezulwini sebehlile kodwa ukuthi umuntu abengababona, but besebehlile sebajudane ba-ready to attack. But bonke kuthiwa bathamba babuya babakahle egameni likaJesu. Lo mnye lengamthinza nguStefane bantu abakethu ngilomnye wemadikoni labekhethiwe, but he was full of the Holy Spirit and he was the first one to die for Christ egameni likaJesu. Bamhlasela bambamba Stefane bamgcoba ngematshe bamhlukubeda bamkhulumela into etinengi sebamshayile asalele phasi. Sabonakala lokho sebatshile sibacedzile ngaye. Nawufunza incwadi yaLuka egameni likaJesu, nawufunza incwadi yemisebenzi yamapostoli chapter 7 verse 60 uveta lokuthi Stefane wakhuluma amagama wathi Nkosi ungababaleli lesi sono labasenda kimi. Maye siyafisa ukuthi singathi nathi sifunze lokho lokuthi hayi sithethelele ngoba lo muntu asasiyekele, hayi sithethelele ngoba lo muntu sesifree-ke manje sengithi-ke nyalo, but uthethelele even ngalesikhathi lo muntu aqhubeka. Ngalesikhathi bashaya Stefane bebangamyekeli ngalesikhathi athethelele, njengoba naJesu bebangamyekeli ngalesikhathi athethelela egameni likaJesu Kristu. Uthi Paul nakakhuluma lapha kubaseKolose 3 verse number 13 uthi colelanani njengoba nenkosi inicolele. uNkulunkulu uyanithethelela abantu abakethu, usithethela sonke emalanga ngemalanga siyona. Uthi-ke Paul nakakhuluma Kolose 3:13 B uthi colelanani njengoba nenkosi inicolele egameni likaJesu. Ake ngibuyele kancane kuMateyu 6 verse number 12 ngivetele ukuthi Jesu uthi nakakhuluma lapha
wothanini sithethelele ngoba thine we have already done it egameni likaJesu. Usinake ngicala lapha kulo verse number 14 kuya ku15 walo Mateyu 6 uthi uma nicolela labanonile naNkulunkulu utakunicolela, ephana ningacoleli ngeke anicolele. Uma ningacoleli ngeke anicolele, uma ningacoleli ngeke anicolele. Nkosi yami Jehova uNkulunkulu wami, uNkulunkulu usicolela kuphela uma ngabe sicolela labanye egameni ukuthi ngiunderstanda lokuthi uphocakele, ngiunderstanda lokuthi ulimele bakulimathile, ngiunderstanda sibakwendela nako, ngiunderstanda lo sihlita kusesebuhlungu, but ngifuna uvete nako, ngifuna kuveta nako ukuthi incwadi yabaseRoma 12 verse number 19 uthi uNkulunkulu bazalwane bami ningatiphinziseli kodwa yikelelani konke elulakeni lwaNkulunkulu, ngoba kubhaliwe ukuthi kuphinzisela ngekwami mina ngiyawubuyisela. Ake uyithathe lenzaba uyifake ehovisini laNkulunkulu noma kuphinzisela ngekwakhe kuphela. Nawufunza incwadi yaMateyu 11:28 ugcizela wona lawo magama uthi buyisani kimi, wotani kimi nonke lenikhathele nenisinva imithwalo yenu, that emotional burden egameni likaJesu. Uthi ngidaniphumuda, ngiya-understanda ukuthi walimala, ngiya-understanda lokuthi akwehli namhlanje emehlo akho nakambuka ayahedleta, lento uyithwele njengenyanza. Uthi-ke lo Mateyu 11:28 lethani kimi konke ngizonikhathalela egameni likaJesu, lethani kimi konke ngidanikhathalela. Aze ayisula inkomishi nakakhuluma 1 Peter chapter 5 verse number 7 athi lahlelani kuye konke ukukhathatheka kwenu, lahlelani kuye konke ukukhathatheka kwenu ngoba yena utawukunikhathalela. uNkulunkulu uyathatha inhliziyo tethu bazalwane, uyasathi lo sisilimile kangakanani, uyabathi lo buhlungu silobu esibuva kuma siloko singendlulisi ngeke nezulu silibone, uthi asijike kuye into awusikhathalela. Busisekani bantu abakethu egameni likaJesu.